Mai ka kwai na ta Guikhanliu Malingmei YouTube channel biak tan rei net la mai thon ru da rei asai November tari khat kum singnai na chui na padai to Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in sam the ko Senapati October tarik tamru na khat Naga mai kan nai khawring tak phuna Senapati han gwangdat mai changkam khaw nimna bairan na bailo kan meta pian mak mai indau na All Naga Students Association Manipur Rui Arambai Tangol Unit Ru na tachat Rui tuna khoi ti kan the ANSAM Rui Naga mai kan nai ru khaw ban ke laukan meta tan na nu ni mak mai indau na ka khoi nai mi nun ta authority Rui ka si nai me action sin thaw lau khang demand su kan the Kumna naga mi ru khaw kai mak mai tan ta lo ba mai nun ru khaw lo thailai na inchup mai la zan su lawo tuna demand su kan chwange ANSAM chong statement thailai no October tarik tamru na khat kum singnai na chui na padai lau chuan khuang nai zang khaw naga mai kan nai ta lamsang infal ka ri nim na ban ke lau kan chwangi sansi mai ariu kan mai naga mai kan nai tai V Rangau Blesson Pau Mai son of Venau Kodam Kolen Village Khani Dalau Pau Mai son of Rini Liai Kolen Village Senapati District Horiye Kanai ru khaw Arambai Tangol Unit ru na tachat rinim na bairan na bailau kan chwange Kanai ta automatic rifle recapit na dangka chingrik suruk nga khat phai pedai ni asut kan chongi tuna ANSAM chong statement ri hi kane ANSAM ri naga civilians ru khaw ban ke lokan mai Arambai Tangol phom ta tan na nu ni mak mai indau na kandi ta nga khang ka siap mai phom ri lo hai kaniu ban khaw lau na tan subam thi Arambai Tangol tong tan hai ka khan kai thai mi goi ri nu ni mak mai indau khang nai tuna sa kane Manipur khawba mai naga mai goi ri chu sang mai nai khang neutral suna Manipur dongla lu ka hau khawtai ri bambam chongi Manipur khaw chu sang mai naidat khang karam mai hai naga mai goi tong priority suna tan subam chongi tuna ANSAM ri sa kane Tiki angak mai thia khaw community kanai lat lu nai ba mai khawtai naga mai ta si mai tan azu ta lo ba mi kumna Manipur khaw lat lu nai mai bam lung khaw naga mai chong position ta ka khan kai lawu tuna ANSAM ri appeal sukane mi da khaw Senapati district khaw nai mai frontal organization Naga People's Organization Senapati District Students Association Khani Senapati District Women's Association ri Arambai Tangol ru khaw Manipur government ri tan sin thau na inchup mai la zan sulau khang khuang rik dai na tachat ultimatum ti na demand su kan the Infal October tarik tamru na khat Kuki Jo Women's Forum ri Manipur khaw Kuki Jo community khang separate union territory tilauna kani ra na tong legislator ka siam lau khang demand sudat kan the kadai suna pui nun khani Kuki Jo kai khun nun khang intaw ding khaw kung mai asu ariu bam thi tuna sakane Kuki Jo Women's Forum tong representative Tingbam Recham khaw sakan mai theilaina Maitai central government hairui Kuki Jo areas kan development an azu sin thaulo makna bami kuma isang ri kan kan central government redirect funding hai solo khang ke nai na bamthi Kuki Jo mai khang hai state government ri chausin makna MHA ri chausin lo mai ta ka hawi tuna sakane Manipur khaw law and order han gwangda nu khang president's rule hai kagan asak law khangi demand sukane Kuki Jo tribal ti hai center ri direct chausin nu khang Union Territory hai ka siam lau tho tuna demand sukane Tamenglong October tarik tamru na khat Deputy Commissioner Tamenglong Dr. L. Angshim Dansowa IAS Ri Flags Off Sulauna Run for Unity Jadonang Park Ri Fib Emmer BN Headquarters Kangzaron Tamenglong ngan pakanthe Lau long pakan me khautai Joshua ka mai ka khulong langdi mai dai mai indai khani nambilung gang mai Fifth Emmer Battalion Ri 1st, 2nd, Khadni 3rd Lakanthe. Run for Unity Khawta district level officials, CSO local youths azu Ri Pak Laukane. Run for Unity Haikum Singnai na root na pungu khaw. Rai mai suna Prime Minister Narendra Modi Ri. Shadar Patel ta chakwang sumai suna kahaw laukan chwange. Shadar Patel Ri zai na India tuang Pai pungu ringu Princely State ta zai karyu na India hai kasiam kan chwange. Noney district headquarters khawni Sadar Vala Vahai Patel tuang tingkum phai kharingu tang mai birth anniversary khaw Rashtriya Ekta Diwas National Unity Day hai District Administration Noney Ri observe sunapak laumoi kane Run for Unity dai Noney pum bridge khaw Ri Longmai Bazar traffic point ngan pak lau kane kumna mi khawtai plates taking ceremony ni DC office complex khaw kaphudang ADM Noney Ri zaina tatkai kane Infal October tarik tamru na khat Manipur Public Works Department Thailaina Manipur Hill Areas khaw Chang Khani Pum Project Tan Khangdang ka Crore Chingnai Phai Thum Rikchekyu na pungu
point ringuna khat sanction su kan the mi tai kum singnai na chui khani chui na khat khawri kum singnai na chui na padai khati chui na pungu ka khautan khang sanction su laukan chongi tuna sakane Chief Engineer Manipur Public Works Department ri Wednesday nung sa indau kan mai thailaina ching area khaudang ka crore phaipungu tamru na chanai point rik chiruk nga khat hai chang khani pum projects ru na kanai tan khang kum singnai na chui khani chui na khat khautai sanction su kan the kum singnai na chui na khat khani chui na kanai khawri dang ka crore phai nai rigdai na padai point rik sanai na kanai project chui na chanai chang area tan khang sanction su laudat kan chonge kum singnai na chui na kanai khani chui na kathum khawri dang ka crore phai sanai na tachat point chui na chanai sanction su dat kan chonge kum singnai na chui na kathum chui na padai khawri project phai kharingu na kathum tan khang crore phai churuk rik sanai na kathum point rik tachat sanction su kan he kum singnai na chui na padai chui na pungu khawri project tamru na khatan khang dang ka crore phai churuk rik sanai na kathum point rik tachat sanction su dat kan ne tuna sakane kum singnai na chui khani chui na khat khawri kum singnai na chui na padai chui na pungu ngan lung khaw crore ching khat phai thum point chui na khat hai injang area khaw changpum tan khang sanction su kan chongi tuna sakane NHIDCL ri tatkan maiting kum padai khaw hill areas khang crore ching tachat phai pungu rik dai na khat point rik sekiu na chanai changpum tan khang sanction su kani kumna injang khangroi crore phai thum ringu na khat point tachat crore sanction su kan chongi tuna sakane MORTNH kani NEC bangkhaw crore ching khat phai thum rik sanai na padai point rik tachat na khat hai ching areas khang khani crore ching khat phai kha chui na pungu point rik sekiu na chanai roi valley areas khaw changpum tan khang sanction tipat meta inkhwan ba mi tuna PWD ri sakane mi tunglat bam hai MLA Polem lal hauki brui ringu na chanai road project injang khautan khang crore phai padai tipat kan thi tuna sana injang district nun khang na tan subami tuna Manipur government a pianmak mai indau kan metang mi tunglat bam hai sa indau kan chuange Infal October tarik tamru na khat Kautrok Singh Laikai Infal West kau September tarik khat nung drone bombing sukan metang Wednesday nung tai kadangban kau drone bombing sudat kan thi tuna sakane jam thailai na drone attack sukan metai tingzin khuang padai zang khawi tuna sakane drone bomb tai okram hardas katingkum tamru na pungu kai kadangbang part 2 mayai laikai khaw kai kani tiki mansai ka biu mai thu nai kan magi tuna sakane mi tai lamsang police station Infal West district khawe ningtaw lo nu we September 3 khat nung Kautrok Singh Laikai khaw drone bomb patkai khawrui ngangom servala tu mai pui thai kan chongi October 3 ru na kathum nung bomb disposal squad CID re inspection sumai gan khaw bomb work law may proof tai nai kan chongi tuna cham teri sakane kumna National Investigation Agency ri mi tong case tai sin thau kan chongi NIA ri special court of NIA khaw application file sukani application khautai Manipur police ta documents case diaries khani ke genai me materials nun khoi thau lo mai goi te NIA khau insil lo khang ti thai kan chonge ke genai me cham ti thai pat mai TGM August bill the Gaanphiu Mail Tamenglong October book Zangchui na chanai publish suk laukani kum na bill hai phai khata chat lapuni bill hai November tarik kanai kum singnai na chui na padai khori ka kha ka haupuni thi kum na subscriber goi roi bill ti megan khau receipt che la lo pu mi hai office tong record khangi ki ge nai pisang ri ye by subscription manager TGM Tamenglong ting nai luan Matthew bu tarik khat kum singnai na chui na padai lau chuan ka lan ting zin nai nai zing bang ting puk in than ne Matthew bu tarik kanai kum singnai na chui na padai lau chuan ka lan ting zin nai nai zing bang ting puk in than ne Swanram Students Union Biakthang with Dr. Simli ka mai MBBS MD Pathology ta congratulate supari Dr. Simli ka puzan rui pau apun ka mai khani lu tramile ka mai pui Swanram nam mai Tamenglong District Manipur Khawri Dr. Simli ka mai da Assistant Professor in Pathology Department of Churachandpur Medical College kau selection phanglo mi khangta naitla mai khani thunku mai inda opare Katuang karamran mai khani lungkot nai me panroi asai hai mi puton chau kau dai me la taw na bam chongi kuma kamai rina katuang ka thau ka than tan kudani me khawni Swanram Students Union bekin roi ragwang tong sohiam inbu na nai me sukandiu khani ragwang tong changjai lo me bang khau ringa me pui sukandiu by Media Sales Swanram Students Union Second edition Tamenglong Christmas Marathon High December 3 group na padai kum singnai na chui na padai nung tat kai pitni form lalau ni megoi rui 9 to 5 shop opposite All Market Ramget High Pathfinder Career Counseling Center Khani Jeff Building opposite Town Baptist Church kau nai bampani
ไม่ก็ไว้นะกิ้งอินทรีนะกิ้งเล่ามีขังตากงานมางัดทุนกูไม่อินดาววิอาศัยขังตู้จำให้เขาเริงงานแล้วที่อาศัยงานนังนิริมาจวงเรานะบ้ามีกุมกงนี่มีจงกันคนนี้บูนะมาจวงเราปดิวขังไม่ก็ไว้นะเขาจังหวยเมเลกะเจ้านะสาอินดาวเรามีจวงเทอินทวนควงรูมาขายไก่เมกันรุยไม่ก็ไว้นะจำกิ้งอินจำตะละเขาในเล่าไม่ดิมิกสุโคทวนกูเท